Эми кантип вывод кыла алабыз аватрейд счетубуздан биз Binance'га чыгарабыз. Кайсы способ пополнения болсо ошол способ менен биз вывод кылабыз. Мына биз аватрейд сайтка кирип, мисалы мына могу человечекти басабыз. Мына биздики мисалы мына счетубузда акча турат, биз эми вывод кылабыз деп атабыз да. Мына могу үстүндө сол жакта сызыктарды басып вывод средств дейбиз. Мына биздики Юмани деп Юмани, то есть бул крипто биржага чыгарабыз деген. И биз мисалы бүт сумманы жазабыз, ошону чыгарабыз деп атабыз да. Далее могул жакта криптокурренси дейт, то есть криптовалюта, биз USDT тандайбыз, BIP20 деп мына, то есть USDT Tether BIP20 деп жазылат, но это компания, которая USDT чыгарат да. Wallet адрес деген биз болсо Binance'га кирип туруп ошол жактан адрести алабыз. Binance'дан адрести кайсы жерден алабыз? Мына активы. И мына мисалы биз внести дейбиз, анткени биз Binance'га чыгаратабыз да, то есть Binance'га киргизебиз дегенде мына ушул сары кнопканы басабыз, ввод дейбиз, то есть киргизүү да. И биздики мына меники историяда сакталып калды. Эгер силердики пустой болсо мына мынтип USDT деп могу поисковикке окошко жазасыңар. И все, анан могул сетти тандайсыңар. Binance Smart Chain дейт, мына BIP20 деп турат. Адрес для пополнения дейт, мына могул адрес койдум. Ой, то есть копировать этим. Мына запоминать этебиз, мына акыркы 3-4 цифраларды и этот биринчи 3-4 цифраларды. Мына биз копировать эткен адресибиз. Буяка галочка коебуз. Мына могуну го кнопканы басабыз. Болду, транзакция на рассмотрение дейт, бат эле түшөт акча крипто биржага Binance.